Biyag ti tao. Ada ka din napatag nga bagam kanyak. Ay, piman kamat, Manong Pablo. Kastoy ka dilatan ti panagbiagyo. Nakakaasi kayo. Amumat nyagtaltalo naglaeng ading ko. Kahit kabalam nga roda pagadalan ni ti kolehiyo ni Karen nga anak mo, nunam na maumlatan ti kasapula mi jitalon mo. Ikarkarigata ka pagadalan ti anak ko, para itinapintas to masakbayan na. No nagadal ka kumaidya na imbag, saan ka kumanga grigrigat itama nung? Ay, wanggayam, awisan kayo man ka ni Karen ni Jebalay, kasangay je ka anakan nila kay ko. Umay kayon to Wen ading ko. Umay kaminto kini Karen. Tapno makaraman kayo mo titinaima sa sidan. Sana pasig ka natang tisidsidan nyo kini Karen nakana ka. Imay kayo matgayam niti birthday party. Insan Karen. Wan, Insan Joel. Inawis na kami ni Auntie Leslie. Nasayat mat. Tapnaw kikita tayo diti paskan. Nabayag nga minan ajak nagpasyari di balayo. Apay nga minasan ka matan na mapapan iji balay, Insan. Laplapdan nak ngamin ni nanang ko. Anya? Apay alapdan na ka ni Auntie Leslie. Ibagbaga na. Ama bisinanak lang iji balayo. Numapanak. Ha? Imbaga na ti kasta? Wan insan. Saan na kahit ni nanang nga mapanak iji balayo kin Uncle Pablo? Ay, Oh, apay nagsinnaay ka. Ay, awan, Insan Joel. Di bulatan ikaskaso ti bagbagan ti Leslie, anak ko. Tatang, Kastilaan ti panagsasauna. Ngam nasingpot day jay akabsat ko. tatang. Nadakamat yu iti kanya kada kayo tinang paadal ka ni Auntie Leslie iti kolehiyo. Wen, anak ko. Nasapa kami ngamin anaulila. Siya tinagsapol iti kwarta tapno makaturpos la iti kolehiyo nantim. Tatang, Nagato itan ti estado ti panagbiag da pamilya. Gaputa nakaadal anay imbag ni antim. Pinili ko ti sana makaadal. Taimpang pangrunak ti panagadal idin antim Leslie, anak ko. ngam no agsasaon ni Auntie Leslie. Kaslawan na itultulong yu kan kuana, tatang. Bye-bye amlatan, anak ko. Tagtagibasitan na tayo ni Auntie Leslie. Imbagak meten adi mulatan ni kaskaso dagiti bagbagana. Tikit di panagadal mo ti pangpangrunam. Aghadal ka na imbag para itinapintas to amasakbayam. Nanang, kayat ko ti mapanidya balay da Uncle Pablo. Ne, anya kumatyaramido mi jay Joel. Kayat ko lang ti makisarsarita kadakwada, nanang. Ay na, saan ka mapmapan ni Jebalay da uncle mo? Ang mga numakaala ka pa iti sakit ijay. Ha? Awan mo't sakit da Uncle Pablo ang makaakara. Kayat ko lang mo't ti mapanagpasyari di balay da. Mabisinan ka lang ijay. Di ka mapmapan ijayan. Nanang, Agtalinaan ka lang di ti balay. Saan ka mapan ijay balay ti ulitag mo? Itay kakadipay diti balay, ating Leslie. Hawan, Manong Pablo. Ururayan ka. Nagkapwa maya. Napan ko pinasir di talon ko. Apay aya. Ay, kwa. Napatagtibagakan ka, Manong. Anya dayta? Anya nga tano ilako talangan ti family house. Tapno mapagnumarakmat. Anya? Apay nga ilako ta. Kat pag nanaidan mi pailaan kini Karen niya anak ko. Pundat na gitinagawanan na naganak tatisular kan balay, Manong. Saan lang nga si katag numariti family house? Iso nga ilako talangan. Saan amabalin, Leslie? Sa dino nga yan ti pag naidan mi kini Karen. No mailakon ti solar kan balay. Agnaad kayo langan ni Taltalon, Manong. Agaramid kay ti kalkalapaw mo ijay. Anya?
Agsapula kiti bayar kat ilako talang ti family house. Saan amabalin ko nakmat? Sa maysa. Saan kayo mat nga agparparikot iti kwarta? Kaputan na alwan ti panagbiagyo nga agasawa. Uray pa, manong. Rumbang lang nga damot mabingay ko iti dayja balay. Di mo kumamot bukodan ti family house. Nagsaritaan nyo ka din dayta kini Pablo akabsat mo, Leslie. Wen, Uncle. Di na kayat nga ilako ti family house, may. Diyak mo ti palubos ang ay sulang tagnumar o nagtawid ka nagiti napanawan dagiti dadakkel, may. Da kayo ngagkabsat ti mangurnos iti dayta banag. Agpada kayo maed nga dakarbengan na iti dayja solar ken balay. Ay, nasakit tinakam ko kani Manong Pablo. Marik na kabukodan ng ti family house, may, Uncle. Nasingpet ni Manong mo Pablo, Leslie. Iso, tinangpadal ken ka. Idinatayin dagiti dadakkelyo. Ha? Iso hasa na rumbang nagsakit tinakam mo kini Pablo. Ay, basta. Diyak kaya tabukodan na ti family house, may. Kaya't ko nga ilako nan tap na damot manumar ko. Kabsat yu day di tatang may, auntie. Pangaasi yung. Ang lukuyan yun ni Manong Pablo nga ilako ng tisular kan balay anapanawan dagiti dadakkel mi. Nay, apaya kayat mo nga ilako tisular kan ti balay dagiti dadakkel yaw. Adangar pangaramata kiti kwarta, auntie. Anya, itaman paya kasapulam ti kwarta ket nagbaknang kayo iti asawam. Ay, basta kasapulak ti kwarta, auntie. Jakmat kaya tabukudan lata ni Manong Pablo ti family house mi, ah. Leslie, Nakasaritak mo ta na Uncle Juan nakabsat na dinanang mi. Kat dinamot na sungbatan tinamdamagak kan kwa na. adda kada kayo nga agkapsat dayta. Kasarita man na imbag ni Manong mo Pablo. Kinasaritak nga rudan, auntie. Ngam di na kayat nga ila kumiti family house. No, kas pangarigan tao manugot ni Pablo nga ilako ti family house yo. Sa dino ngayon ti pagnagdandakan ni Karen. Agnada pala di taltalon na. Ijay mo da kanayon tayan ni Manong Pablo. Rumbang lang nga pagbingayan min ti mapaglakwan iti family house, auntie. Kinasarita na kayo gaya man ni Leslie akabsat ko, ante. Wen, Pablo. Saan lasak ti kinasarita na? Uray ng kalmawan. Kaya't nilisling ay lakon ti family house yo. Ay, saanin ang makaid na ni Leslie, ante. Talagang agragot launay ang mangilako iti family house me. Kahit niya nga ro ti plano mo ita, Pablo. Jak ilako ti family house me. Kaputa pag nanaidan mi pailakin ni Karen. Sa maysa, saan pa analpas ni Karen iti panagadal na iti kolehiyo. Maawatan ka, Pablo. Itaman pa'y ang malagip ni Leslie nga ilakot ti dagaken balay. Di namat madagdakamat dayta idi. Uray siyak nga rod kat mas daw iti dayta nga raramidan na. Agasam, sinurot nakpayan dito balay tapno kasarita na lang. Ipilit na ti kayat na amay lakon ti family house me, ante. Pimasyar ka mat diti balay, Insan Joel. Wen, insan Karen? Sinampot ko timay ditoy. Gapotarimor ni Nanang. Kasta ka di, Insan? Wen, insan. Ayan Uncle Pablo. Napaniji talon. Sinarungkaran na nagiti mo lami anateng. Ay, pasensya kayo na. Numan mano aklaan nga may pasyar diti balayo. Ni Auntie Leslie ti kanayon nga umay diti balay, Insan. Anya? Inal daw akasarsarita na ni tatang ko. Ha? Kat? Anya nga't ibagbagana kin Uncle Pablo. Kaya't ni Auntie Leslie nga ilako min ti family house. Tapno anda kan umot bingay na. Anya? Kunak man no amom day taba naginsan. Jak amo insan. Ti amok lang. Kat kanayon ama pa na sugaran ni Nanang. Ha?
Agsugsugal na Auntie Leslie? Uwaninsan, kanayon pa ang napudot ti ulo ni nanang, no kasya maabak iti sukal. Ay, sus. Pampanunutek pa yan tagsarda nga gadal. Gaputa makurkurangan akmat iti pagbayad ko yung pagkadalan. Imposible day ta, insan. Baknang kayo. Ape anak ko na mamakurkurangan kay ti pagbayan ni Jeskulaan. Kurangan tit itod ni nanang allowance ko, insan. Day tatagpaiso. Sa dino tinagkapwam, Joel. Ape nga itala sumangpet ka. Ha? Okay. Napanak iti balay da, Uncle Pablo. Di matimbagakkan ka saan ka mapmapa ni Jebalayda? Nilang mat ka rin nakasinsing ko tinakasaritak. Gaputawan mo't ng Uncle Pablo, nanang. Kat! Adda ka di imbagbagam kadakwada? Ha? Anya kumangay tibag kadakwada, nanang. Di may papanit di pa nagsugsugal ko. Ha? Di ka gipulpulong itararamida ka, Joel. Adda planok para itinapintas to ang masakbayam. Nanang? Kaya't ko na mailako ti family house me. Tapno addan to aramatem nga gadal. Apay ka din, nanang. Makurkurangan tayo ka din. Tapay anas kan pala nga ilako ti family house yo. Saan ka din nga do ti kwartayo, nanang? Saanin anas kan nga ilako pa ti family house yo. Gaputa pag nanaadan pala da Uncle Pablo ti balay. May sakamot! Agpapada kayo itirason! Pudnumat, nanang. Saanin anas kan nga ilako yo pa da family house. Kukon da da Uncle Pablo. Gaputa damot ten bukod tayo abalay, nanang. Tilaing pakasdawak. Jakmeten makikita ta asawa ni Leslie. Nag-abroad nga ta. Jak mo, Uncle Juan. Uray siya, kat jakmeten makitkita ni Bayaw. Jakmeten na damag day ta ni Leslie. Hindi may nakinasarita iti balay. Baklang ni Bayaw. At the family business da kadagiti kakabsat na. Ngam no apay akayat pa ni Leslie nga ilako ti family house me. Uwan nga raod ka na kan. Di nala mapanunot. Asikatin ang tulong idigan kwa na. Tapno makaturpos iti panagadal na iti kolehiyo. Jakmet kit ising singir day takon kwa na, Uncle Juan. Nalpasan day jay. Nasingpet na kiday. Gaputa di mo singir kan kwa na day ta. Idinto ta karintaran na kan nga ilako ti family house yaw. Manong Pablo, addan nakasarita ka bayar ti sular kan balay dagiti dadakkel ta. Anya? Nakisarita kan ti umay kumatang iti family house. Itinto ta sa anak pa yung manugot. Una, dakkel mo ti karbang akiti balay kan sular? Gaputag kab sa tamat? Jak umanugot iti kayat mo ang mapasamak, Leslie. Pundar dagiti dadakkel ta ti sular kan balay. Napatag kanyak ti family house. Kaya't mula bukodan ti family house, Manong Pablo. Saan napod no dayta, ading ko? Nawaya kayo latta nga umay di ti balay ti pamilyam. Basta ilakutan ti family house, Manong. Dayta ti pangadang ko. Jak kayat dayta desisyon mo, Leslie. Di mon pakibiyangan ti family house tayo. At damot ten bukod mo abalay. Ken naalwan ti panagbiag yung agasawa. Natangka na talaga ti ulo, Manong Pablo. Apay nga gragot ka launay amang ilako iti family house. Leslie, ibagam man kayak ti rason. Sumbatan nak. Anya ti rason. Tapay nga gragot ka launay amang ilako iti sular kan balay. Kasapulak launay ti kwarta, Manong. Itaman pa'y apagparikutam ti kwarta, kat nagbaknang tinakay ka mga mapamilya. Anya nga tano, isingir ko matken ka tinagastos ko idagad adal kay ti kolehiyo, Leslie. Manong? Diyakon pinanunot ti bukod ko ang masakbayan. Matulungan ka lang ang makaturpos iti panagadal mo.
Auntie Leslie, itamot laang. Apay ka di anak ko. Inawagan nak ni Insan Joel. Adda ka no sana nasayata mapaspasama kita ijay. Anya, Mabantayan ni Jebalay da tatang. mabidlaeng, tagpalasak anak ko. Anya tinapasama ka ating ko. Apay anaibos amin ang dagiti kagawaan nyo diti balayo. Imbayad ko kadagiti utang ko, Manong Pablo. Anya, No jak madaramidan na ita. Ipabalod dak. ayan ti asawam. Nabayagan na nagsina kami ti asawag. Anya, Pasensya ka no limod ko ti amin. Iswa kayat ko may lakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang ko iti sugal. Leslie, Pinanawan nagtasawa. Kapoy tinalabas sa panagsugsugal ko. Pagpambabawyak na itangay naramit ko, Manong. Iswa pakawanan na kuma. ading ko. Saan la dagiti gamit ti may daynana? No di kat alaan pa yan ti bangko ti balay mi. Anya, Awanan ti pagnaudan mi ka ni Joel. Kan siguradong agsardangan ti anak ko iti panagadal na iti kuleyo, Manong. mala. Di mon pagparikutan day ta ading ko. Mabalin nyo, ti umyan ni Jebalay kini Joel. Katsak matan ti makamoy ti panagadal na. Nakababayin matkan ka, Manong. Nakasingsingpat ka. Sinadaan ka lang tumulong kanyak. Agkabsat ta, ading ko. Awanan ti sa baling agtinulong. No saan adata ngagkabsat. Biyag. Di tao. Nanagsak nga sa sangpet mo manang glory. Talaga ka saan kan ngagsubli ija abroad? Saanan kasinsin Margo. Nauma akong ngagtrab-trabaho. Kan bumaketak beten. Isu kayat kun ti agina na. Kat manipod ita, siya kun ti makaammo iti nalawa nagag. Kita, no anya ti pamayak iti dayjay. Ay katwa naman ang tandagam kat nga ron. Pinusgan lang may tamang bantay iti dayjay. Saan ka madanagan, ta saan ka matapapanawan. Agyan ka lang ta ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman na kama ng glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti isasangpet kon. Sige manang, matungpal. Tapaya pinayaban nak manong Margo. Si Mangpeten jakin kuko iti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanawan da kami ka din, manong. Saan mo et? Isun ti makaammo amang imaton. Saan ako na makibiyang. Si kantulatan ti makaammo amang ibaga kada kiti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, manong. At ay si strito na pakisama amlatan ading ko. Ala, manong. Awan ba't maaramidan mi? Tama kita trabaho kami lang. Simangput kaya man takin kuko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga ron. Sapay kumata na simpet. Naku na nga ni Manong Margo. Advice stricto na. Ay, orayan Basta saan na tayo apapanawan dito eh. Basta awan ko mati mabaliwan kada iti patakaran Awan mo't siguro. Awan ko mamot ti agbali na problema. Kaya't ko nga na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka ka din, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanya? Saan mo ta kasta? Ngam, kabaalan tangatan timang bukal iti bukod ta a pamilya?
Basta gagagat talakit di, apay kit din asaan. Nakasaumon dagiti trabahador? Nilaing Arman ti kasasaok tunggal day bagak ka iti trabahador manang. Iso ti kaslapan nakapangulo ng iti trabahador. Ison tumeten ti mangibagak ka iti trabahador, noan niya ti imbagak kenkwana. Kasta ka di. Kayat ko nga rod ang makasauday ta nga Arman. Alang manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan, madam, maragsakan na ka makaamamo ka na kayo. Nangakin ko ko iti daga pagbibiyagan mi. Nagtaar. Maskulado. Sakit. Barbasarado. Uray kaahit na. Madlaw a barbasarado. No ang tubo dagiti barbas na. Kitandak matlat kan, madam. Kwa. Mabalin ka di nga ipasyar na ka dagiti mula sabsabong. Una, madam. Mayat kag pasyarita amalam, ta saan anapudot? Saan kayo amapudotan? Sana bali ang mapudutan na. Basta sikat ikadwak. Ha? Anya ti kunayo, madam? Ay, kwa. Kayat ko asawan. Saan nag-amaputang iti init? Kumusta nga iti panangipasyar niyo kanya Arman ka iti sabsabong manang glory? Ay na, naging joyak iti kastaunay, Margo. Apay met? Ay ko magustuhan nga min dagiti sabsabong. Ti kayat ko, minalam apasyar dagiti sabsabong. Ha? Iso nga ibagam ka ni Arman, taminalam nga umay dito'y balay, ta iso ti kadwak, abang pasyar ka dagiti mula sabong. Saan ka kadya mabampannog ang minalam nga umay mang sarungkar kariti mula sabong, madam? Sana ka mabanog, basta sikat ti kadwak. Ha? Kwa, apay ko maababanugak kat ada ka matakadwak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasamak kanya tada ka matakadwak. Ha? Wan mat kadya, madam? Kayat ko nga minti mawatwat. Iswa, mabalin ako yugan nakmananinton bigan. Ketuan na, madam, no isuti ko na yo. Saan ka padanagan na yunak ti swildom? Uray saanan, madam? Apay asaan? Basta an anusan nakmat ako'y kuyugan. Umay kakit di balay, tagpaluto ak ni Margo iti pagsangwan ta merienda. Saanan, madam? Kapabain mat. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamat pa ba inaan, Arman? Ha? Sige nga ron, madam. Apay akanayon nakamutin na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di ang mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula asabong? Diyak man na mo. Kayat na ngamin ka no ti sabong. Iso akayat na akanayon ti makakikita iti sabong. Ken, tapno makawatwat ka no. Ay kat ala ano sam nga rod ako'y kuyugan. Kasi nga ron diyak man anusanan. Inton kwan, inikat na ka, no agsadot-sadot ka. Namanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanata pa'y iti sirok ti kayo. Ketuan na, madam. Umay kang harudan. Oh, dito'y kayo nga tugaw, madam. At dadak kala bato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanya, Arman. Ne, apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na pa naggustukan ka, Arman. No manugot ka lakit di makikalay sa kanya. Kukwatan ton, tinalawa adagak. Anya. Madam, adan kaayan-ayat ko. Oo, di sinaam ti kayan-ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan-ayat ko. Mabalin ka di asyak laangan ti ikalay sam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apa nagayat ka na kayo. Masursuro ti ayat, Arman.
Pasensya kayon. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yo ang mapasamak, madam. Makapakigtot mo't ti amo tayo. Oh, apay mat Arman? Adda sa bali nga aramid na. Ha? Adda ka no pa naggusto na kanya. Kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo mat? Ay, pakpakawan mo't na, Wendy. Uri kastoyak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka, inton maminsan nga agpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sa sabong. Saan nga tanga agungat may isurot nak? Diyak mo't kayat aharasan na. Kayat nakanukit din nga prosang tirupak. Nukas ta, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan na kapay. Pumanaw kayon iti kaayan ayat mo iti dagak. Anya? Ngam apay mat madam. Ambo mo ti makagapo. Gapo ka dito sa anak mo manugot iti kayat yo. Gapo ta linabsing mo ti bilin ko. Kinuna kasi kalaang ti kadwak nga agpasya. Ngam nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan ayat ko ni Wendy, madam. Isong ayos lang mo't siguro nga isurot ko. Pumanaw kayon kunak. Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag. Apaya pinapanaw mo na Arman kanti kaayan ayat na manang. Amom kadi nga isuda ti pagtaltal kak unay at trabador. Sinayang mo ida. Dinak isuro, Margo. Amok ti aramidag. Ngam manang, isuda ti kagagitan na trabador. O sino nga itat isukat mo kanya Arman apan nakapangulo da iti trabador? Kaya't ko asya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador ta siya ti agpili. Alang aron manang, baka muka. Tangay dagamot da ito kan saan makayat ti paisuro. Awan nga ron ti maaramida. Sa dino nga iti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpat ti dagalima ng glory. Nabayagan nga ayaman da kang trabaho ijay. Yung sa anak-anak na pan. Ta nasimpot-mot ngamin ni Manong Margo kanya. Ay, nasayaat mo't nga rod no adda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan. Tiyak mo ti palubos ang mabisinan ta ah. Anyamot nga minan ni Madam Glory. Nagalasgayam ti ugali na. Ngam, addan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat na tan. Ngala, saan mo na panunutan tayo ta tanalpasan? Tiket di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali tinapili mapangulo ng iti trabador mo manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot da jay. Nakarikreklamo kan naglastupay. Kabaala ka pagbalbaliwan, Margo. Iso saan ka makibibiyang? Ah, sige nga ron manang. Dispensaran nak no nakibiyangak manan. Kas ka ni Arman iti. Kasapulan akaduan ng akanayon ang mapanmang bisita ka dagiti mula asabong. Day tala nga madam. Naglak at trabaho. Nasaya at tawan reklamo. Saan kayo madanagan, madam? Diyak to pulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Ha? Binigat ko na, madam? Oh, kita adan reklamo. Ay, saan, madam? Saan nakagreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak iti takyag mo. Ha? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo maroon. Ay, talaga natangken dagiti masel mo ah. Talaga amaya at pagkaptan. Apay kami na pagayat yun umay dito madam. Mabanog kayo lahan. Gaputa kayat ka akanayon ang makadwa. Anya? Lumayat ka lakit di. Kalay satan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan nak amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di madam. Uwan ko naklangaruden. Anya,
mayat ka ngagbalin nga asawa? O sige, madam. Umanugot ak iti kayat mo. Ay na, agyaman ak tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanya. Ah, sige, sige ah. Sweetheart. Ay sus, manang. Di ka kumagdarasunos. Di mo unay am-am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok tiar aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyonan. Ay isaan? Awad to Apolos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay-agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamoy ti daga. Tasikan ti agbalin abos dagiti trabahador ta. Agpwesto, sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak na ta. Wen, kunak tumad. Noan niya ti kukwak, kukwam metan. Ayos! Ayos ha. Mayat nga rin nuwas ka, madam. Sweetheart. Ala, agawaan yung tagtrabaho. Di ka patay-patay. Agtrabaho kaya lang bag. Nudiyo kaya't amaikat kayo iti trabaho yo. Ha? Saan agad daw? Maasik ako ba magkatakabe? Sigod man at trabador ka. Iso asik ka kumati at adda makaawat ka na kami. Ida kami katimbarok. Ala, agawaan nyo nga rin tagtrabaho. Diyak kaya't tinapuntok nga gungkunay. Nawatan nyo. Umdasan ti ornong ko, hindi. Agkalay sa ta kuman. Dayta talaga ti ururayak nga ibagam, Arman. Pasensyakan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ore ka sa nupay kabayag. Agyaman na kitinapod no nga ayat mo kanyak, Wendy. Kat ti may sape apakarangsakak. Adda itid ti amo ta libre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Well, iso ka no ti regalo na kadata. Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nakinsukat iti kinabaknang. Dahil ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutan. Ay, jak matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory ang mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat baknang kamutan. Kaya masigurado, asa anak mo't laan naragsak. Gaputa saan mo't ati ay ayat at ababay ti makadwa kay titong palbiyan. Iso nga ron nga agyam-yaman nak. Tadinak insukat iti kinabaknang, Arman. Ato sorpresa ken ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga rin, sweetheart. Iso asan na mabalin ang maamomita. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti ibagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din, tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre, mata. Anya, ready ka? Mapantay ti bagbaga ngayon ti sorpresa. Ala, mapantangarudan. Excited akon. Sa mga atak pa bantay. Tayo nakita na iti dumaamula ki Jai bakit? Mabalin ka di asumurot, tak? Saanan? Mabanlog ka lang. Ah, sige nga ron. Aganad ka ha. Uy, bakit? Sige, mapanakaw. Ay, nabambanog akon, Gardo. Saan tapay ka di anak kadaanon iti imagbagam nga yan ti sorpresa. Ay, Talaga ka di asaan mo nakabawilan ti magna? amumot abakot akon. Saan ko nakabailan ti sumang at iti bantay. Alang nga ron, kasi kamay. Oray dito yun ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga minday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramatagtag na aginanakan.
Di kamot mangrabak iti kasta agardo. Arami dagtigas toy. Tapno matalikwak ti kinabaklan mo. Pangasim, di nagpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyag. Pangasim gardo. Ha? Naggardo kan, Madam Glory. Pasensya ka. Glory. Ti kayo, ala, tayo sa pang-pangor ko kanigato. Goodbye. Agyaman at nadimtag ka. Daras niyo, Madam, pumanaw tayo dito, itentay patulong ka nagitipan na kabagitilintay. Agyaman at manankan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayak itan. Awanan yaman na, Madam. Agyaman ak, tauray inikat ka, trabahador ko. Tinulungan naklata. Awanan yaman na, Madam. Kas panagyaman ko, agsubli kayo nagtrabaho iti dagag. Saanan, Madam? Sana bale, tadamat kan pakitrab-trabahwa ka daga. Nukas ta, alaam garod na ito yung kwarta. Tulong ko kada kayo. Ay, saanan, Madam? Diyak kaya tapabayadan tinay tulong ko ka na kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka. Pag nagmam ko man, tikas dyan napasamak manang Glory. Nakabut-butay. Narigat ti bastag tariklatan itig di mo unay am-am mo a tao. Nakatumpong kay ti drug addict kat dandari ka na isagmak. Wan nga ron. Naimbag lakit din, tanatiliw matlaang ang tiyawanan bain agardo. Intun sumaruno, pilyem ton anay bag ti pakirelasyonam. Saanan, Margo? Jakon makinayat. Mabutag akon. Kan may sa bakit akon. Jak kayatan. Biyag, di tao. Gino, pumanaw kaming itiday ti abalay. Ha? Apay mat? Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kaming ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnadan nyo iti anak mo. Jak nga rod ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo, mabalin nyo tagna di balay. Nalawat ti balay mi. Ang mga noad dati may ibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sikat ti makaam mo, Gino. I-text na lang nga rod no kano. Tau may kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak, agnadan iti anak na diti balay. Tapno sandan nga gabang. Agpampanunot ka ka di anak ko. Anya ka din da ito nga aramidom. Kastoy langan ti mo kapamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nada kwarta. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakam mo kan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, Ginalin ganyak mag. Kat may mayat nga rog ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Kanday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mag. Una yan day tingar aramido manak ko. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdalos. Saan ka di, Corazon? Wala na, di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito'y balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Tapno da kadwa tayo dito'y balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito'y balay.
Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatek ni Corazon, nanang. Pag ngaasim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day ditatang mo, sigurado di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho, nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo, Uray na idumduma kiti matang nagititataw. Okay lang? Tamok mo tan naragsak ti biyag ko, nanang. laglagi pa anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutam. Panagrup-rupa pa'y laang day chay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyonam. Pakpakawan mo ta? Di uray wawan. Pagan nanok kumamot na dya David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang nga anak mo, Corazon. Naibos nga rudan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamo gumatangan niya. Ah? Sigurado ka ka di? Wan, anak mo tunti pang ibilbilang kiti anak mo. Isa na patagan kanyak ni ikang. Agyaman ako na'y kadagiti tulong mo kada kami nga aginan, Gino. Awan rumba nga pagyamanam. Ay, wan gayam, nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ninanangay. Aday ti salad na. Agbasbasan samot manan. Sige, mangan tayo nga rodon. At daginahatang ko na imasama sida. Mangan tayo, nanang. Umuna kayon amangan sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo ang mga anan na. Sa anak akumportable no kasangsamok dahi ta ako rason. Ninanang mo't makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga imanugot nga agnaud dagita nga agina dito'y balay. Si kalaang mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga roda na, nanang. Ay, jak amo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi titunggal maysa. Ipalagip ko manan babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaang. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang, nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo dayjay? Saan mo ta? Anak ni Corazon iti kinabalasang na dayjay. Ay na, idandanagan ka anak ko. Amangan numasakitan kan tulaang. Saan, nanang? Una yan na ya. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Bisilat ta. Nagaduwa pa ka kumikumak nito eh. Sika nga. Okay lang. At pumimpintas ka. Bola. Akit one mo, kailin pa na rin. Paano magpasentro ka manan? Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagplete. O di pawitan kay di kwarta tatlo ta pagplitem. Day off ko itong Sabado. No, okay lang kan ka. Agkita ta ko may tisigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamot tanti mga awir iti anak dadya ako rason. Adda ngamin napatag nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasinarak na. Adda si kaswan na, nanang. Ul budan na kalaang dadya a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas na tibagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibalay. At dalalaki akasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasi no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray lukluk ko na ka. Sana maramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinakan ka Gaputaan mo na nga adapay ti pakairanudan na. Huston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon na. Mala, adakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udi na anak ko.
Agyaman nak itim pasangom amakang, Anthony. Nag-enjoy ka ka di matlain, ti data. Wala. No, kaya't mo, sumurot ka langan kanya. Ah? Sa dino? E di, dagos ko. Tapno, anak at wakit yung boarding house ko. Ang mga numaamon ti asawam. Saan ka di, ngay magakin ka, nabayagan na nagsina kami iti asawa. Iso tinangisina kanya. Adamit ng sabali a pamilya na ita. Sigurado ka kani? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak mo talang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga ron, Anthony. Kaano nga ron, nga umakar ka. I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawas na ijay. Anya, ti anak na ngay. Nabati nanang. Agsangsangit iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Si Murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana put no dayta nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngaman niya tinarabid mo. Binaliwalam laang dagita nga ibagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da diya tao. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya Corazon. Talo atawan mutan, asika tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo, anak ko. Kasano ko mga urnosok, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David kan ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin nagraraman. Babae ka, Jen Alin. Uray anyat ar-aramidam. Babae kan tulat ta. Nanang. Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanaga. Nanang. Masiguradok anapintas to ti masakbayam kenkwana, anak ko. Ala, agkapi ka pa eh, David. Agyaman ak Jenalin. Italangin timpla na kiti kapik ah. Kasta talaga. Kaya't kati asawan na itang aklunan na kon. Kaya't mo ka di, wano saan? Kaya't ko lang una Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin taom. Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman ak unay. Tanauray na, David. Ay ayatin ka ngamin na talaga, Jenalin. Ne, nakariinsan ni Ikang. Ni, huwag nagpaiso. Ikang! Umay ka dito, anak ko! Ne, naglamang mata. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga ron, si kamat ng titimakdar nga ina, ti anak ni Corazon. Kapilitan na. Mano atawanan tinapalabas. Ngam di namat umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launay anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Ay, agyaman ak unay kadagiti pang magbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yokin ni David ita. Agkalaysa kayo ka din. Agurnong kami pa'y mataan nanang. Di may papankin ni Ikang ngay. Okay lang kadikan ko na. Nanang, nasayata tao ni David. Napanagnakak day takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kayat ko launay ngagbalin amanugang. Tanasingpet kan nagagat ni David. Narabyan ka manin anagawid, Anthony. Anya ka kadi Corazon. Imbagakmat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamat din na ka na yun. Awan pa yung oras mo kanya.
Ang uli magkamanta ni nabanugak. Oh, nakaluto ka ka rin. Itay pa yan. Nukas tangaro, nagidasarkan ta mangantan. Nabisina ko na yan. Agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton igi kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin nyo ka di pa iti kolehiyo ni Ikang. Wala nang, ikarigatan mi pagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang, kanti anak mi kan ni David. Kaasimot ni Ikang, no saan mi pagadalan. Ay, kaasimot day ubing. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo ila sarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patya kadumtang tumot lang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na ngayon pati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang, anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo ti scholarship ko. Barang mapagkasatanak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel. Saan ka di pa yung nagawin? Saan pa'y nga ron? Anda ka no practice na di pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to di pagkadalan da nanang. Congratulations anak ko. Naipasam ti board exam mo, Ikang. Congrats anak ko. Agyaman na kunay nanang. Tatang, ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Ada kayo lagtaan ng subsuporta kanyak. Bayat ti panagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana da kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatag yu kanyak. Iso nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di ba't agawid di asawa manak ko. Jakmat nga ron maawagan ti imbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, ada mawawang nanang. Mabitla nga. Hello? Asino da ito'y? Hello, Maray. Ni Lauro na ito. Intaray mi ni Pari David dito ospital. Na kami dito emergency. Kala tasimagay ti tiyan na. Kalingata. O sige, bye. Nanang, Apay ka no, asino timawag anak ko. mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan, Ikang. Anya, Diyak ka muna niya teramidag. Dakkal ti mabayadan. Kat awam mo ti dakkal nga urnong mi. tumulong ak iti magastos nanang. Ay, agyaman ak nga rod no kasta anak ko. Mano ti kasapulan nyo? Ibagayo ti itag ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka anak ko. Okay lang ang kanyak day tananang. Panawon mo tan, tapno bumawi ak mat iti ado a sakripisyo yung kanyak. Saan dino tinagapwam, Corazon? Napan ko impacheck up ti anak taan, sa dino kumapan. Kunak mo kasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakulang-kulang mo ti badok. Agurigor nga rod ti anak ta, jak maisa par nga aramiden day ta, bambantayak ti anak ta. Dito sumong patpay na. Ha? Di mo ka di maawatan timbaga. Impacheck up ko ti anak ta, tagurigor ka nga rod. Pinagsumba-sumbata na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan kan ka. No kastamot lagayang, panawan kan, nalabosan ti kastang aramidam. O diwan, pumanaw ka no pumanaw ka. Ha? Isumat lagayam nga insukat na katim mo ng asawam, takasta ti ugalim. Awanan, tado payasao. Ala, ako kusa maamin na nagamit yung iti anak mo, tapumanaw kayon. Isumat lang awan may tulong yung kanyak. Padagsin kayo lang kanyak.
Kumusta ang tirik na, David, lakay? Dakkel samat tan ti bayadan tayo ni ti ospital bakit. Binayadan ni Ikang ti Daduma. Anya, Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo tan pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. binaybay anak na takuman bakit. Di ka kumamatag sa iti kasta. Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayo da Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran inton madamdaman ay jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa, manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag di ti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Mrugyak nga roden ti agdalos. Tapno na dalos ti balay amasangputan na. Sige nga ron nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laeng, agin na nakamot anak ko. Siya pa'y laeng ti makaamo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag di ti balay ko na ti doktor mo, lakay. Agyaman na kityanos ba mga asikaso kanyak bakit. Rumbang laeng nga asikasun ka, ta asawa ka kat nga rod, David. Ang mga nunatay matan nagitimula kay garden. Adda ni manong mga sikaso kadagijay. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagijay. Sapay dakkel ti gastos tayo ti similya. Ganda dumapay. Inak to bisita no madamdama lakay. Tao po! Ni, ada tao. Mabit lang na kaya. Inak kita no sino dayjay. Corazon, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anyat na pasamakan ka. Apay akas tamat ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat, tanaulpit ti lalaki asim murutak, Janalin. Anya, Sapay na kumata mapakawanak iti inaramit ko iti. Amok anadagsan ti nagbasulak. Ngampatyak ang mapakawanak. nabayagan na napakawan ka, Corazon. No kaya't makita ni Ikang, awagak, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaag ni Ikang dito eh. Agab-abang iti kabang-ibang nga ili. Taas idag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ang ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, Corazon. Awagak ni Ikang no madamdama. Nakiasawa kamot gayaman. Wen, anda may isang anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaan? Awan makunak iti asawak, kaputa na saya tataw ni David. Kinapudno na. Tinulungan nak anang paadal iti anak mo. Agyaman na kiti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramit ko. Kat impatagyo ti anak ko. Kaputa day tati may parben, Corazon. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Diyak pinanunot ti masakbayan ni Ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan Ikang anak ko? Nana, Wen, siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la kumata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti pa nagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Di pa nang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayat asidiran. Ngamin, kap-kap nakaktiimpay da nanang Jenalyn kan tatang David na pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyamanak na unay. Tasaan da ka binaybayan anak ko. Kat awan ti amok apapanan mi. Iso ang napanunot mi ti ang subli dito'y lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa.
naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Adu atawan nga inan-an usak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanawan min. Alang arod nanang, agnaad kayo ni ti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko? Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Tasaan nakakagura anak ko. Biyag, tita. Uy, Marlene, asino si kabit video call mo itay? Ni Kaloy abi. Agar-aram kanya. Ay, di ka basta mamati iti bagaday siya lalaki, friend. Ang mga napagayayaman na kalaang. Apay ayakas ta ti panagsasaon kin ni Kaloy abi. Apay, di mo amo ayang anday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta abi. Saan damat ka no anag kasa? Ken basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipudno kadagitang ibagbagana. Basta ganad ka, tani. Kaslasaan na mapagtalkan day siya akaloy. Ang mga nulukun na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak na nang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Di siyak ko timang suporta. Ngam impanaw naman kami. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan na nagiti babarkada. Kat, papanamanan ngay kaloy. Mapan kami ti may sasugalan na nang. Bareng makatsamba akon. Tatang, si Mangput kamat gayaman. Uy, Marlene, anak ka. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Taiso ti sidain tayo. Wen tatang, kan naibos gayaman ti bagas tayo. Maudin day ti insaan ko. Kasta ka ni anak ka. Alam nga rin tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wen tatang. Ay, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. Iso ngay nawagan ka Marlene. Mabaling-galing nga ang saharak tayong tumarandam ha? Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Ang sarak ta dita palengke, inton malpas ti biyahek Marlene. Katun aginuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ng inaplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rod ano kasta. Wen, Kat, apay, di ka pa agawid, Marlene? kwan. Adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti kana. Saan ka madanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nak nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Juan Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wen, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano nga aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y matlaan nagaram kanya. Apay, di na ka di kayo, Marlene. Pagduha-duhan na ka di pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am mo anay bang. Isumod lang ti turong na. Amok akayat na. Iso asan ka madanagan? Taay ayatin ka la unay-unay. Alakap no kasta. Un ang arod. Sung bata kun ti panagayat
mo. Oh, yes! Agyawan ak Marlene. Datangar ko na. Wen, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay je palengke? Kabarbaro no ubyak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka, asala kapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadjakon kaya't ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene anak ko? Nasayaat mo, tatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa iti kanin mi. Alake, nagsayaat. Ano kasta? Wen, tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudoy jatalon. Kasta ka di, tatang. Alaan nyo nga ruday to'y nabati ang mais. Tamiriendaan yun to'y ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod anak ko. Ape, kasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene? Wen, abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke tay malam? Kasla makadlawa ko na. Wen, abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Wen, abi. Ala, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene. Apay nga nagbayad mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sa harap tamanin to na dandama? Ay, kwa. Ang mga noadupay ngamin ti aramidat dito'y pagtrabaho. Mabaling ka di nga inton maminsanan? Itatikayot ko Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil tatrabaho, munos siya kanubyong. Kwa. Amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak Marlene. Eso nga naskula nga siya pitong palang. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang nga rodan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga Rod Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahik. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak Marlene. Apay, awan ka ti panagtalakmuan niya ka nobyong? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Aguray ka. Inuman ka di dayta. Wen Marlene, birthday ngamin ti barkada. Makiatindar ta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene, ape kasla tumaytayab ti panunot mo. Ay, awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirig na ma. Maululawak. Kasla makabakbak ko harap. Anya, ay, tinasayaan. Mabantalangin ni J-Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayan. Wan nga rod, abi. Asino ngay ti ama ti sikug mo? Ni Kadi Kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Ape nga nga intulok mo. Diyak pagarupan na kastay ti pagpanagal. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mi kini Kaloy. Amo ka din ni Kali ama sikug ka? Diyak pa imbagbaga, abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamun di ka sa saad mo.
Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga kaloy. Kasi kati ama to'y inawat. Anya, sigurado ka kadingas siya? Pingi akas na tisumbat mo. Kasi ka lang matinobyo akasinsin narak ko. Alala. Wane, kat anya nga ron ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko kaloy. Duwata makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malaway. Umaya ken tun bigat ije balayo. Urayan dak ijay. Rabin, ngam awan pay mat tinubyo manakaw. Kura man no umayita. Wan nga ron tatang. Ngam-urayin tayo lata. Ang mga numadama pa itibiyahin na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao po! Umayak man! Anda magpukpuk ka alalaki, anak ko. Ni kaloy dayjay tatang. Napaingay, kaslan na bartik may. Mabait lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kin ni tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Napay at dadagas sa'yo di day ta. Tinapatag imaya. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya. No kasta, masikog ka Marlene. Wan tatang. Pakawanan da kami ko. No kasta. Kanya nga iti planong nga ramidan barap. Saan kayo magdanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, kaloy. Kano kasta ti kunana, edi iso ti matungpal. Iso ti masuro. Kalangaraw. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak ko. Iti kabitan a panawan baraw. Wan tatawan, wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat kuna ti amana amasapol nga agkasar kamin iti kabitan na panaway. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kano nga ron ti plano ya pa nagkasar. Iso nga rin mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritaan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya? Kahit isaganaam nga ron dayta. Tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong nyo. Kundi karit ka nga agkasaraw ang maggayam usarap. Kumusta kan ngay Marlene? Dakal mo tang kasikog mo? Nasaya at latamat abi. When ata manumat na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din tina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. At daditan. Ay kat anusam Anyat amom. Ang mga nula nga na laang distrikto ngam kinapuno na. Nasingpet gayam. Sapay na kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga ron ang mutatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakitan ti tiyan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag ka mo't anak ko. Anay ko, ang sakit man ang tatang. Ay, asas. Ang sasaro ng tipan, ang sakit na. Alala ka raw, mapanta nga rin din yung hospital, anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan.
Ngumawang pailaing bag. Hello, Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yung tata. Ay, basta mo't balasan ko. Agyaman na, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Dayjay Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na asungsumbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan na napatpatag dagiti barkada na ngamda kayo nga agina. Mas daawak mo titi dayja tao. Paliwawon sa mo dayja anak ya asawa anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun dya asawam nga madakamalatan dito'y balay kalaw. Masadutak nanang. Kan kabailan na dayjay. At damon ni tatang na kadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon, kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kita ang jay putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak nanang. Maturugak pa. Nasakit ti ulo. Aping itakala ang Kaloy. Oh, di ka kumamot na nagungat ah. Tado nga min tinaramid ko. Isu adyak nakaawig. Sana bale, at tamad ni tata nga kadwam dito eh. Anya? Kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? Ha? San mat ah? Patpatsim tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, tsaka mo ano sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itakala ang asumangpet Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man sumana oh. Kaya't bunsamot ti malipak. Kabailam nga aramidan ti kastangan niya. Kabailak no di ka paila sumardeng nga sumanaw. Maglablabas kang Kaloy. Nika! Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangirang asawa. Wanawak man nangan. Makapawan ka matitigalas. Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy idirabi Abi. Nabartak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidin ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin na ni Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida Abi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngam sana na may sabli ti amin. Ay natap no amom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi. Kat anya ti planom ita. Diyak pa'y amo. Nanya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsumbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalag. Kitrabein. Naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginatata. Irwariyo. Nakaturog dan. Anya ti problema. Apay ngagpukpukaw ka. Apay saan mo sumbatan na gitawag ko kan ka, ha? Adda ka din sa balim, ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito eh. Kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabayalam nawa ng marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adikan ang pakita ka na kami.
Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta sa awam. Wan tatang, nasa isaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangranan. Ala, di ka madanagan. Taginggat ka ba ilang? Tumulong ka. Para iti kasapulan ti apukaw. Agyaman ak tatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang man. Hello, Nanang. Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Murgi. Natayan tanak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan na nabalo ka. Awan ka din plano mamakirelasyon manan? Narigat ti agsaw iti patapos ako nada, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamot namin agar-aram kanya. Katkas lang magusto ak ti ugali na. Padak matlaabalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga naimbag ti ugali na. Tapno saan ka man na may lawan. Narigatan. One friend, ka-eskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet, sigodan ang nagar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y man. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manan. Marlene, agkasarta ko man. Sika ano kayat na kon nga ikalay sa Robert. Napanag na kakon ti kinapod nung kanya. Iso sige, umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo marudan ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mangan dagiti trabahador. Ay na, damda ni Malpasan tinagdak na balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpot ka una itanak ko, then itapo ko. Patpatgat namin idang agpadpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para itanak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na, Barok. Kanayon ko nga ikarkararag na itay ti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Isung agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Baraw. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. No adda panubo kapag daldalanam ita, di kag sarimadang, tumakder ka kat ituloy mo timagna, tamakadanon kan tulat ta iti lugar, aparakan ka. Ala gagayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay ititunggal maysa. Biyag. Di tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito lugar tayo. Mayalat tamal ka din ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Uwan, Manong. 2 taon na ni Japron. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramidak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito'y lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kumati katulungan ita. Ay, diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan apan awan. Sipod pinanawan na kami kadagiti umping.
Bareng ni Kiara ti mangyaon ka na kayo itirigat. Maasya anak nga rod kan kwa na manong. Isupa yun ti agkastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita adingaw. Napatag kayo a pamilya na keng kuhana. Adda ka din pawit ni Manang Kiarang allowance mi, Nanang? Uray sak nanang, kasapulak matan ti kwarta. Kaanoin nalayo mo ti si bubukal nga allowance yu itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minan, Nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas ka rin nga agpawit ni manang yo? No awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na iti abroad, saan ka di nanang? No at daman mabati. Para mo't tan itibaki na Sursurwan nyo nga minti agtipid. Tapno saan tayo nga agkaratawat kini manang yo? Narigat ti trabaho na iti abroad, anak ko. No kaya't yung makahadal kami, Nanang, itudyo ti kwarta kasapulan may. Sa nakastaan agad ti ibang pagayo tunggal agdawat kami. Ala, to'y tangdan ko laangan anaglabat ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwarta ayo kat. Ala, itadyo adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyunen. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta matinangag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanya kanobyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni manang da. No di da igadal. Day tangarot kat mare. Ay napasensya ka na ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin amaamuamot Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramidag. Okay lang mare Lilia. Dakkel at tulong day ta para kanya. Jak ida mabantayan na kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpur diya. Asino ti lalaki akaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, asino matinakadamagan nyo iti dayta nanang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlupasan nyo kumapay at ipanagatal yo, anak ko. Aday takay manan. Ikanyo mo't iti importansya ti rigat ti kabsat yo, ijebalasiw tao. Tapnawanan ti ado asao, agikata ko na agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isong agikata kun. anya, ay dinak manrabagan iti kasta anak ko. Pudno matipagpagak, agikata kun, tagdan na kami ni tinubyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun, iso abaybay andak kuman nanang. Nakapagsarita kayo ka din itanak mo, Maray. Juan mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na da kanon iti nobyo na. Aniya? Basol ko mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? May namari. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro saan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ng pampanuno. Basol ko, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patib kerem ti pakinakem mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo ba nagayatan ti kasta na pasabak? Anya nga'y ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumor kami iti nobyok nanang.
Imay milangin na ti gamit ko. Sigurado ka kaditi da ita desisyon mo, anak ko. Wen, nanang. Da kayon ti makaamamang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay numaamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumat at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan tinalpas na. Saan siguro akas tatigasat ko, ha? Sige, mapanakon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Andat na pasama kaya. Pimanawon ni Maylin, Manong. Diya ka muna niya tirumbang nga aramid. Anya, apay mo ta pinalubusan mapumana. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diya ko nalapdaan. Ang bumbati ugali ti anak ko. Noon niya ti kayat na, iso ti matungpal. 22 na pa'y lang yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Mano atawan laangan kat makalpasan iti kule. Pag nagdanda ka nung nga ikinubyo na, Agabang dakano. andyan pinasta mapaspasamak. Marikirigat tayo lang aruday, kastapay tinapasama. Diya ka muno kasano nga ibag akinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya dayjay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlat kantipod mo kang kuwana ading kaw. Rumbang amaamuan na tikasta na pasama. Di ka agilimag kang kuwana. Anyat oras, San Peter. Awan ka diti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Magit kataon nanang. Anya, taapay mo. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gatang. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay moten. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso, anak ko. Masaduta kiti nga agripripaso. Nasakit tulok. Amo yumot anang ato ti arapaap ni Manang Yukiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad, tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod nanang. Kan kasjay lang arudan ti inaramid ni Manang Mumaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni Manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pauitan na kayo iti alawansyo. Isumay tagdisdisnudo amang mangta diti kwarta. Gaputa ay ayaten da kayo ni Manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol itinatalgad at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara, anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat, nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yan, aya. Apay, nanang, adda ka di parikot? Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo, anak ko? Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipaw-pawid ko a kwarta kadakwada? Saan, anak ko? Saan aday ti parikot? Anya ngay nga rod, nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti koleyo. Diya ko nagilimod kan ka, anak ko. Masikoog ni Maylin, nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter, nagikat iti panagadal na, taado ti bagsak na. Nagikat dahan ngagpadpada. Anya? Pasensya ka na, anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. Mabalin ka di ang makasaritak ida, nanang. Di da kaya't, anak ko. Siya kano ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit, mabutang kan mabainta.
Una yan, kunakla no mapaglipas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada nanang. Wan nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Wan manong. 2 taon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso at ilangan balay na nga ipatpatakder na ti pakpapanan ti kwartana. Ung gayam, kumusta ba tanda mailen kan Peter? Dakbatan ida makikita. Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso anak kintaw iti kwarta. At nakanumot ti sansadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Hay, kaasida mo nga rod ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod manong. Ayam sa bagay, uray saan daan nakalpas. Nulakit dita na diskarte kan nagagandang trabaho. At ang tulat na siguro may tiswerte adumten katakwada kabagay. Hello, Manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Hawanan pagbayad mi iti habang mi, Manang. Nilakay mo ngay. Pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Day tanganin. Tainun unang tinagpasikom. Manang, kimutungak pa yan. Kurang ti may papaong nagmingagi na. Urayan ti ipawik ko. Ay, agyaman ak, Manang. Pasensya kan si katin message ko. Awan nga may nanamok nga si Kalaang. Oh, Peter, apay ngay may kaditi boarding house mi. Ang mga noda kwartam amabalin amabulod manang. Ay, pasensya kan nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. No kasta? Nang tid ni manang Kiara king ka? Wen, nawadwad mo't basit ati insent na kanyak. Idawatan nak mga ro. Si ka na. Mami nanumot lati mga message kan kuha na ngay. Sige nga ro. Ay, naungot ngamin ni boss may. Diyak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan matapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanon. Pasensya ka no saan ko na-replyan adagos ti message mo, Peter ading ko. Madama nga ti trabaho kitay. Okay lang, manang. Kumusta ka matan? Manang, kasakulak ti kwarta. An-anuam ti kwarta? Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan, manang? Nagikatak namin iti trabaho. Kit kasakulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa baling. Mano, ti ka sa pulam? Numano ti kabalam nga ipawit. Isulatan, manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano sam ti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun ay. Wan, mare. Numalpas dayjay, di ijay kan nga agnaad. Depende mare. Saan anapudot ijay, mare? At dapay balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpiman na siya balay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mo't nga amin, mare? Tadasad-sadot jay doa nga anak ko. Aywan, kumusta mo ton ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message na lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngamlimlim itarak ititad ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagasat da kumakit di tada ni Manang da amang paadal kadakwada.
Ngam sa bali mo tinong unada. Pudno tay bagbagada. Ada tayo malaan ti mga aramid itigas at tayo mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardeng mo iti trabaho daw. Amang ipatpatak diri iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laang pa iti ipawpawit na. Ha? Apay ay? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta. Unyaw. Ang mga nodamitin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatijak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kunkwana? Basit sa mo ilati lipas da. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong. Numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga pa'y suya broda. Wan, manong. Kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awan pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Ha? Sapay kumaata makasapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakat abalasam. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang, saan na ang anam na minsan? Kasapulan da ka nung amin. Mawag damot la kanya. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawatan da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngamamangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga uping, kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon ti mangbiag kadakwada. Saan ko idaadadadaulan ken ka. Ngam kayat ko la amasursuro damot ti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day tanak ko. Anya timpul-pulong yung kanimanang Kiaraya. Apay akas dyan mo tunti pagbaga na kanyak. Dinak pa yun ikaniti kwarta. Ala, Jack Ilibak. Siya tinangibaga ken manang yo. Alimitaran nati ititid na kwarta kada kayo ken Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawam. Narigat mo ta. No ipanamnamayo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan nga eh. Awanan may bayad may ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo. Ti mang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen ken kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanan amalmalpas, gapo iti kadadawat yo ken kuana. Ti kayat yo, da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kapsat yo. Uray piso, sa anak adimawat ken kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim, tadinak pagpanunutan iti dakas, anak ko. Suruan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, tiinsen ko a picture ti balay mo, anak ko. wala nang, agyaman nak ititulong yung kanya. Nagpas maglaan ti balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rogyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, nanak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Nung kitain nyo, tadi kay unay agban no. Ta saan mat alas dayta. Wan, anak ko. Anyo tararamido nyo dito, mana?
Nagsina kami ni Tinobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pailang ti pag nagdanmit anak ko. Saan mabalin Saan batla nakabayad iti abang ko? Urayak lang ang papanawon dak tilandlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton Sabado. Adda ni Nanang Ijay. Sigurado asugsugan naman na ni Manang nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsat ta. Numakaungat ngay ni Nanang. Anya ko matipagungtan lang ay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang nga pagdanaga Manang. Ayan ka din ni Manang Kiara, Nanang. Sa ludsudot ko makankuana no mabaling agnad kami iti balay na. Ha? Tinobyo ngay. Nagsina kami. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni Manang Kiara. Ha? Pangasiyo di yung manan sugsugan ti kabsat mi, Nanang. Maasi kayo kada kami. Saan kumitkat asug-sugsugan ni Manang yu anak ko? Kan may sa. Basol yun no, api akas to tinagbanagan ti biyag mi kan ni Peter. Jack maguston ti kasta pa nagsasaong kinina ng Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaongon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan Peter. Agsasarita tayo man anaimbag. Pasensya ka ni tikas diya pa nagsasaok kitay, Manang. Kasangumat ngamin. Sugsugsugan na ka ni Nanang. Anya timpulong ni Nanang kan ka Manang. Ang mga no ninay-nayunan naman ang tistoryana. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka Nanang. At daw galing ni Nanang adi mo ammo, idi nagabrod ka Manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni Nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni Nanang kanya. Kat no anyaman ti kasasaad yo ita. Saan nyo nga ipabasol iti sabani. Sakbay ang nagabrudak. Nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngam anya tinaramit yo. Itata kinuntra ni Nanang ti panagdawat yo iti kwarta kanya. Gurain yun. Managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo ng pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang. Among kadino kasano ti panagsangit ni Nanang tunggal umawag kanya. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Ti kayat ni Nanang, kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidag kita, kasano ang makasuro kayo? Kan kasanumat ti masakbaya? Awanan na. Agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kin ni Nanang ti agnaed iti balay ko. Ha? Manang, di mi ka di mabalin ti makipagnaed ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni Nanang laang ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba lang ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo Manang. Iso nga ganos ta Ay, no tinong palta siguro ti karita ka ni Manang asay-sayatan ta ti panagadal ta. No saan ta kumasinayang ti sakripisyo ta kan Nanang. Mayat siguro matibiyag ta ita. At ako mamatdak kalabalay ta akas ka ni Manang. Nanya ngay nga ron. Kitkastoy mo tabiat ti pinili ta Manang. Takderan ta tapno awan ti makuna ti tattao kadata. Nang runa dananang kan Manang Kiara. Ay, ala. Ituloy ta nga rudan tararamidan ta ading.
ikam iti importansya ti sakripisyo ti kabsat mo ken ka. Ket bigbigam nga utang mo na imbag anakam day taken kwa na, saan ket amang gundaway ka. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Awan manin tay kabarbaro a sapatos ni tatang. Rimor ka di manin ni tatang Joey. Awan mo titay si Mang Putak manang ninita. Di mo tin matatao dito'y balay. Napigsapay mo ngamin ni tatang. Iso ka na arumwan. Uray kitaam, inton agawid. At damanin babae akadwana. Kunam ata napigsapay. Kung adapay kwartana manang. Kasano? Uto-utumot ni tatang. Nalakaalukon dagiti babae asadot kan rupat kwarta. Awan lat amukon manang. Into nagawid. Zero balance manin ti pitakanan. Sipod pimusay ni nanang. Kastan ti ugali ni tatang. No babae ti pagsasaritaan at da kwarta na. Ngam no bagas kan masida dito'y balay. Saan ang makagatang? Unay kanto niyo. Di mo matimbagbagang at nagayam kaduam dito'y balay mo. Ay, kwa Gwen. Kakabsat ko na kita. Ay, ha? Un, da ading ninita ken ading Joey na kita. Ubing mat nga dayo tilangadang amsika. Una, ta sakti na una. Saan nakakomportable no adada dito eh. Kaya't mo, ta parwarak pala ida. Mabalin ka di nga ramidam data. Un, mabaling. Balay ko na ito eh. Isurumbang lang agtong palday di kayat ko. Na, panawang ka pa nga dito silig ko ha. Di ka rong rumwa. Kasaritak lang dagiti kakabsat ko. Asino manin ta babae nga insang putyo tatang? Awanan ti ado sa lunsod ni Nita. Mabalin apumano kayo pala ang dito'y balay. Tapno masulom ikin ni Gwen ti kanitumi dito. Anya? Ibagam kinading mo. Toy, pamirin tayo. Mapan kayo pala i-store ni Nanayo Arosa. Anya kayo matan tatang? Tilara aramidan nyo? Sipod pimusay day dinanang. Kasta kayo? Ibagayo pa yan akakabsat na kami kini Joey. Agiwat mo ah. Ang mga numangag na ka ni Gwen. Sapay imbagak akakabsat kayo. Huwag gayam. No adag sa ludsod ka na kayo. No asino ti balasang inyawid ko dito'y balay. Ibagayo kasinsinyo. Huwag. Pagbalinan yun sa matan a hotel to'y balay. Awanin tado asao. Agteksak to. Numabalin yun tagawin. Saan kami akayat ni Gwen nga da-disturbo dito'y balay. Kaya't naada kami laang ti tao dito. Sino ka nun di babae nga nyawid ni tatang manang? Ay na, kasla saan ka mat anairuam kini tatang. Amumon kisumbat day ta sa ludsod mo. No kasta. Nobya naman hindi dyan. Di mo't mauma ni tatang. E di na palabas sa bulan, sa bali man ang tinyawid na. Ay, yakam mo kini tatang. Kita ang mga nutulado mo't ni tatang Joey. Ay, saan man ah? Loyalak, iti may sa babae. Saan ang akas kini tatang? Siguradong laang tatalaga ang makaraman ka kanyak lukas jay mo't karamido. Un ka din. Nay, ada kayo man ang nagkabsat dito isturkon. Siguro, ada man bisita ni tatang yon. Anya kumapay nga Nana Rosa. Ay, no kaano mo talim makayan ti amayo. Isumot ti pa nagchichiks na. Di namat kayat ti dungag nana. Ipilit na ti kayat na. Adan to siguro ti pagbaliwan na. Kung namata na pigsapay ita, kan ada kwarta na. Ay, masaya nga nakmat iti kwarta nga igasgastos na para iti babae. Ngam awanan maaramidan mi. Taagunget-nget no bagbagaan mi, nana. Manmano nga min ti bakit kan lakay anatulnog ita, ninita. Kadwan na tinatangkan ti ulo na. At baka
Sigurada ako, Antonio, my loves. Maganan ka, Gwen. Ti kwarta ngay ako na maitid mo kanya. Itid mo, tapno saan na kamarabiyan. Ah, sige, sige. Ito'y. Isang ribo. Nakapuspus kul ti pitakan ngam sa ngaribo laang ti itid mo. Nayo ng mata, anayo mo na 5,000. Kurang daytoy, Pagload ko laang daytoy. Anya? O sige, sige. Layo na kulit ang my loves. Basta di ka mabumakanyak away. Amangan mo makasarak ka to iti-ubing ang sak. Saan? Lakay at talaga ti kay batugak. Kat si kadayta, Tonyo. Ngamin, para kanya, si kati kaubingan iti imatang ko. Si kati kababangluan kanya, nga uray agat bingkol kan. Anya mo taga bingkulan? Saan mo Anya nga ron ti kayat mo, agat pitak? Nalabas ka man? Saan mo Angaw ko lang ka di, my loves. O sige, mapana ko na. Rabi, yung awan pa iti text ni tatang. No agawid ta, sigurado nga agungot maninday jay. Nakababainan kini Nana Rosa. Itay pa yung data dito store na. Anyang hay, agawid ta ka din. Una na. Agawid kayo ka din, Inita. Joey. Wen Nana Rosa, rabi imot nga minan. Nalangaraw, tagsaraak mo dito store ko. Ay na, narabian kayo. Naliday kayo manan tatang. Siguro, intaray ti babae nga inyawid yu iti kalman ti kwartayo. No awan tinasayat nga ibagam, agulay magkadita. Di kay tumot nga minagnakam tatang. Amuyo, saan aseryoso dagiti babae kada kayo. Kwartayo laang ti kayat da. Amom ni Nita, talaga man nakibiyang gaman. Kasano mo ngamin, naibos manan ti bagas. Syakto manan ti gumatang. Para lang dayta, agreklamo ka. Manumat lang ti bagas ngay. Ay, talaga nga agreklamo akong tatang. No addamat kumasobra ti kwartayo, igatang yu kumakadagiti masapsapol tayo dito'y balay. Tapno mairanod kami mat nga anak yu Dagiti mat babae arupat kwarta, ti agnumnumar iti kwarta apagrigrigatan yu tatang. Guston, dadakkel kayon. Rebeng na, da kayon ti mangged iti para iti lamutan nyo. Tawag ni tatang manang, kasila makaungit. Kinuktaran na pa iti planggana iti waraw. Bayam pudno mat timbagakan ko na. Anya ti imbaga maya manang? Imbagak laang mat, ano adda kwartana, igatang na iti masapsapol dito'y balay, tapno mairanod na mat saan laang adagiti babae na ti agnumnumar. Amumot ni tatang manang, imutan data, no babae na, kaslabak nang. Naimbag kumamot no aywanan dagiti babae na no kumapsutan, no ngay saan. Day tati sana mapanunot ni tatang manang. Ngam no saan adumngag iti pamagbaga, makaammo iti biyag na. Mare Rosa, kunakon kat asika dayta. Ay, long time no see, married na. Ay, nanaimbag man ta nagkita ta diti paradaan. Kumusta ka ngay? Nasaya at mare, sa anak una yan arumrumar, tasyak di mga awer ka dagiti apo ko. Si Kangay Maray, nag-purchase kan samad. When man mare tanay naibusan tay lako kay J-Store. Mayat day tamare. Mayat no napartak ang maibus tilakom, tapno saan ang maista. Wana? Ay, wan gayam. Imay dagijay kakaanak kam ijay balay di napalabas sa lawas. Ijay da nagistambay. Apay kumangay kat adamot ibalay damar. Ada ka numanan inyawid ni ading mo a babae Anya? Nobya na siguro manen Ay, idi pay lang nga ibagbagak nga isardeng na tikas tangar aramidan na. Ngam natangken ti ulo na. Ay, awan nga rod sayang ti kwarta gasgastusan na kadagijay. Nabayagan sipod na udi asinarong karak ida. Ita, kasta pa'y lagayam tar aramidan na.
Imbes agastusin na ti kwarta na kadagiti anak na. Ninsamot ninita ka nakamtag gasgastos itikan kananda mare. Bakitam day tangaramid na. Irresponsable at talaga. Di na mapanunot a panawan tumulaang dagita babae no kumapsutang. Nay, nakalagip ka mo tapin masyar, manangid na. Wan, taumayak mo't umilew kabagis. Apay, sa dino ti ayanda ninita kan Joey. Nininita, napan nakipurdiya. Ni Mat Joey, ang klase naman ang. Nasaya at matapno maibagak amin na kayak ko nga ibagakan ka. Ne, apay, anda ka di basol ko, manang. Pudno aya, amang yaw awid kapayla iti babae dito'y balayo, tunyo. Ay naman ang isumang arod tiragragsak ko. Amamay, nabayagan na panawan, apim mo sa itasawa. Di ka lamabain kadagiti anak mo. Lakay kan, nga magsisinukat payla tiyaw awid mo. Naimbag kumaan, no seryoso daken ka, ngam saan ba? No adda kwartam, gastusem iti pagsayaatan dagiti ubing. Tulungam ni Ninita amang paadal iti kabsat na. At damit kwarta ni Ninita. Adaman wenno awan, mangted kalata. Laglagi pum a pamilya ti kapatgan. No kumapsut ka, asino tinamnamaem ang mga iwan kan ka. Padagkunam ka di, kat adapay patid mo kadagiti nobyam, no nakapsot kan awanan kwartam. Ay uwan manang, ay wanan dakto. Adudang to, ang mga iwan kanya. Kumusta ngay mare? Nakapagsarita kayo iti kabsat mo? Ay, agbatangken ti loko, mare. Ipilit na ti amuna. Di na kayat amangeg ti sermon ko kenkwana. Ay narigat ti kasta mare. Makauma man ti mangbagbaga iti tao adi na ammo ti tunggeg. Talaga nga agburek ti darak, mare. Nang runa ke baribar dagiti sumbat na. Relax ka lang mare. Manipod ita. Jakon pakibiyangan da jakapsat ko. Namin ano adaras a binaga. Ngam dinak met ipangag. Kalpasan ti mano atawan ang nagrigrigatang. Nakagradwar ka matlaangan, Joey, ating ko. Agyaman na kiti tulong mo kanyak, manang. Manang, agoy uyak mo't ni tata. Adang samot tirikrik naan na. Wanaron. Ninita anak ko. Yala anak man iti danom. Makain inom akon. Asidaglaang ti kusina, tatang. Diyak ka paglan ti tumakter anak ko. Ibagayo kadagiti babae yo taumay da kayo bantayan dito'y balay, tatang. Nalawa mo ti siledyo pagturugan da. Awagan nyo ida, taumay da kayo pagsirbyan, tatang. Manang, kasimot ni tatang. Tagali, pangagaklaan ni tatang, tapno mangrik na. Nalawat ti balay, tatang. Nasaysaya at matlaang lumangasawa kayo manen. Tapno saan kami amarigatan kan Joey, amangayuan kada kayo. Ay, agyaman ang anak ko. Inton maminsan, iteksyo dagiti babae iti biyagyo, taumayda. Silulukat tiri daw para kadakwada, tatang. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Awan damutan. Sininaan da kon. Sininaanda kayon, tamasakit kayon. Sininaanda kayon, tasaan kayon ang makatrabaho. Kat awanan maitadyo akwarta kadakwada. Ay, Kat agaram kayo pa'y, tatang. sana anak. Lakaya ko. Kanakapsuta kon. Agaram kayo, kitdi, ta mga sawa kayo manen. Tapno adda mga sikaso kada kayo, no kastangag sakit kayo. Kayat nyo, tay sapulan kayo iti asawain nyo. Ay, sana anak. Ala, kitdi, mga sawa kayo, tatang. Joey, anak ko. Ne, anya tar aramidam dito kusina, tatang.
Ada ka di tinaluto ang makan. Ada ti ginatang ni manang mo anay masama sida. Ada, tatang. Manginasar ka man nga ro di ti kanag anak ko. Apay, awanan plano yo ang mga asawa man ng tatang. Mano abulan matan awantin niyo awi jo babae dito balay. May kawa kami tatang. Anya, May mayat maglaan. Nung mga asawa kayo man ng tatang. Tapno at dati mga sikaso kada kayo. Mukas tama di tirik na yung. iti kastoy nga edad ko. Ada katapay mangayat kanya kanak ko. At da siguro tatang. No at dati kwarta tayo. Sumurot dagiti babae kada kayo tatang. Awan mo't kwarta ako nanak. Dahil tangarod ka. Awan kwarta yung tatang. Iso dagiti babae yo. Kimaya kay dan. Agsapol kayo kitita sa wahan nyo manan. Tapno at da mga sikaso kada kayo tatang. Oh, apay ngagsangsangit ka nga may dito'y balay tunyo. Barik nak. Akagurd akong dagit anak kumarang. Apay aya. Pilitin dak mo ang mga asawa. Sapnoan ta ka ng mga sigaso kanyang. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Rumbang laeng amaragsakan ka. San ay akas ta ti kayat mo? Yeah, Ay kayat mo ti mang isang sangput iti babae ije palayo. Marang. Basol mo mutlaeng no apay akas ta ti bagbaga dagiti anak mo. Gapumot la iti aramid mo. Manang. Mabaling ka nito hagnan dito'y dakil abalayaw. No agbakasyon, mabalin. Ngam no agnag, saan ang mabalin? Ta sigurado ak asapulan da ka dagiti anak mo. Ano sam ti anyaman amangig mo kadakwada. Anya nga ron, talaga kasta. Tatang, nakita yu tay aglaklako iti fishball iti paradaan ti tricycle. Wan, apay ka de. Napintasan niya. Wan mat. Apay no arman nyo. Arman nyo ka di. Tano kaya tinda kayo, asawain yun. Tatang, at dapat ito'y kaanakan ni Nana Iska Yistor Diyan na pinta sa para bantay na Yistor. Balasan ka mo pwede siya tatang. Arman nyo ka di. Barang kaya tinda kayo. Amoy anak ko. Masaksakit anak man iti kasta nga'y magbagayaw. Didak ka di kayat nga iwanan. Iso akayat yo ang mga sawak mo rin. Tapno saan kayo amarigatan. Anak ko, anyaman tinararamid ko iti kalabas. Pakawanan da ko man, anak ko. Pagbabawyak na gijay nga nararamid ko. Iso pang aasyo ka niya. Tatidak kumapapasa na kasta. Didak pilit na mga sawa. Nagbabawiyak, tinararamid ko. Ala, di kayon agsangi tatang. Aramidan mi ti kastoy, tapno mangret na kayo. Kat malagip yu ti inararamid yu iti kalabas. No di da kay kayat nga iwanan, pinapanaw da kay kumanta. Wan tatang, palagip-lang dagita kata kayo. Uray kas jay tinararamid yu ti kalabas. Patpat ganda kayo lat nga mami. Nagyaman ako, anak ko. Taura no kambali na arapid ko iti kalabas. Napatagak lang tagayam. Kata kayo. Katuan man. Iso ang huston. Di kayon ang sangit. Tasaan da kayo akagura. Kayat da kayo laapariknaan, tatang. Iso ang pasensya kayo matan, no nasakitan kayo iti dayta. Ipatpatag da ka, tatang. Patpatkan kayo ba, anak ko?